Sanibona. Ikwedini le. Sanele ngwakalishaba ngikumetha ngesikhulu masha ivonda zejatela. Lalela. Ekufundzeni kwami inbox ngito tonke tinkinga laba bathi bantu nginisharishele tona on my timeline on this page. Ngidiscover ukuthi they've got one common factor. One solid common factor. Lamhlabeni angikhathali noma ungathini. Kufuneka imali. Kufuneka imali. Uthi sothandazile socedzile bese sekufuneka le mali. Uyangiva ke kama? Uthi noma sengikutholele ikhansela sekufuneka le mali. Nithi noma sengikutholele lo mmeli kufuneke imali. Uyangiva? Nithi noma senifuna kuyoshada kufuneke le mali. Ngicela ke singaluthani nje kakhulu ngakokuthi hayi mina nangingamane nje ngithole nangithi ngimane kufuneka imali. Growing up bengiye ngibuke labo bhuti laba labathengisa insango laba ngithi labantu laba basuke yini, why can't they just go to school by university bachaza basuke laba bayasebenza up until ngabona lokho ukuthi kude labangakuzami labantu laba kude labangakuzami ene lesimo lesibaphusha ukuthi bafike lapha bafuna le mali. So kasikubeke emcondweni nje lokho ukuthi nawuthi nje wena lampilweni ufuna lokwa nalokwa ekugcineni kwako konke kufuneka le mali. Nale relationship leyo ngeke izilast evani ngami kungekho le mali. Ngeke ngabheja ngenkomo. Kufuneka imali. Ho?